Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza tariki ya 14 ukwezi kwa mbere 2026 ndizera neza ko muri hose mukomeze kugenda mugubwa neza. Mwe mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse na Tanzania, namwe mukadukurikira muri hakurya y'amazi magari no kuvuga ku mugabane w'i Burayi, hanyuma ibihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubafite audience nyinshi cyane, mumeze mute? Murakomeye? Ikaze muri amakuru. Ni byinshi cyane biba byakomeje kugira bigarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko mbabwira ko ni inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje cyane iturutse mu gihugu cy'Ubufaransa, i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse Perezida Emmanuel Macron nawe amaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane. General Mubaraka Muganga ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Reka mbibutse ko mwibuka neza ko igihugu cy'u Burundi mu ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kugeza ku baturage b'igihugu cy'u Burundi iminsi yatambutse mbere y'uko twinjira mwaka wa 2026 asoza umwaka, mu ijambo yari agenera abaturage b'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo hari igihugu kibaniye nabi igihugu cy'u Burundi, icyo gihugu ngo cyo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, agishinja ko ngo gifasha ngo umutwe wa Leta Itabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko kenshi u Rwanda rwagiye rusohora kenshi amatangazo rugaragaza ko nta ruhare na rumwe rufite mu gufasha abantu bose bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse ko nta n'inyungu rubifitemo. Witwa Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, ambasaderi w'ubanyamahanga w'igihugu cy'u Rwanda, nawe aherutse kuvuga yuko ku gihe Uburundi bwari gifite ambasaderi Albert Shingiro, mu by'ukuri habaga ibiganiro kandi bikagaragaza ko ari ibiganiro bishobora kuzatanga umusaruro, ariko kuva hajyaho witwa Dr Edouard Bizimana, ati ibintu byaje guhumira ku mirari. Ati hari abantu babiri, Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cy'u Burundi Dr Edouard Bizimana, ati abo ngabo bakomeje kuzambya umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bugashinja u Rwanda ko rushaka ngo kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi, ariko u Rwanda rukabihakana, ahubwo rukavuga ko mu mirwano iherutse guhuza M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ihuriro rya Leta ya Kongo, bose baje kurasa ibisasu ku butaka bwa Kongo ariya za Kamanyora, biza no kugwa ahitwa za Bugarama, byaje no gutuma abaturage benshi cyane b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungira ku butaka bw'u Rwanda. Byinshi rero kuri itangazo riturutse i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, munyemerere mwicare turiganireho ndetse namwe muze gutanga ibitekerezo uko mubyumva. Ariko kandi mbere gato yuko twinjira neza kuri iyo nkuru nyirizina, reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bwinshi make cyane twihuta, mbabwire ko amakuru aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump agiye guhura n'uwitwa Machado wamutwaye Prix Nobel nyuma yo gutsindira igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Perezida Trump yashakaga hanyuma agashyirwa ku rutonde mu bantu basimbura Maduro. Ubu Machado kandi yiteguye kubona na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ku mugoroba kuri wa mbere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatumiye umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela ndetse wanegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Maria Corina Machado, bije nyuma y'uko Trump ategetse igikorwa cya gisirikare muri Venezuela cyatumye ingabo za Amerika zitwara bunyago Perezida Nicolas Maduro zimujyana muri Amerika, ashinjwa ibyaha byinshi cyabifitanye isano n'amagendo n'ibiyobyabwenge. Umubano wa Trump na Machado wifashe ute? Iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ivuga ko Trump ubundi yirengagije Machado mu bantu bashobora kandi gusimbura umuyobozi wa Venezuela washimuswe, ahubwo yibanda ku kugirana ibiganiro na Vice Perezida Maduro yitwa Delcy Rodriguez. Perezida wa Amerika yavuze ko Machado adafite inkunga cyangwa se icyubahiro gikenewe mu gihugu cye. Uyu mugore kandi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela yari amaze amezi yihishe agaragara bwa mbere mu kuboza ubwo yagaragaraga i Oslo yagiye kwakira igihembo cye cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Nyuma yaje kuvuga ko yahawe ubufasha na Amerika kugira ngo asohoke mu gihugu cye bitamenyekanye. Bwana Trump ntabwo yari yarahishe icyifuzo cye cyo gutsindira igihembo cy'amahoro cya Nobel, kuko yakomeje kandi gushima ibyo yagezeho mu guhagarika intambara hirya no hino, nubwo byinshi mu byo avuga bikemangwa. Ntiyishimiye rero kubona Machado amutwara igihembo cya Prix Nobel nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda, mbere gato yuko tujya kuri iriya nkuru ikomeje kugenda ivugwa cyane, mbabwire ko leta yategetse ko internet ikurwaho mbere y'uko amatora aba. Ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda cyategetse kompanyi zitanga internet mu gihugu kuyikuraho guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kugeza igihe zizabwirirwa kuyisubizaho.
leta yafashe icyemezo mu gihe kandi kuwa kane tariki ya 15 Mutarama muri Uganda hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ndetse n'ay'inzego z'ibanze. Mu ibaruwa yerekanwa n'ibinyamakuru muri Uganda, kiriya kigo cya leta cyandikiye kompanyi zitanga internet cyategetse ko izo kompanyi kandi gutegereza kugeza igihe azatangirwa andi mabwiriza yo gusubizaho internet. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine abanyujije ku rubuga rwa X yamaganye kiriya gikorwa. Mu cyumweru gishize Bobi Wine niwe wa mbere wari watangaje mbere ko leta ifite umugambi wo gukora internet muri iki gihe cy'amatora nk'uko yabikoze mu matora ya 2021. Kwa kabiri ushize abategetsi muri Uganda bari batangaje ko mu gihe kandi cy'amatora internet itazakurwaho nk'uko byagenze muri 2021. Kiriya kigo cya leta rero ubu cyatangaje ko icyo cyemezo cyafashwe hagamije kandi kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atayo makuru ayobya, ubujura bw'amajwi ndetse no guhamagarira urugomo bishobora kandi kugira ingaruka cyane ku mutekano w'igihugu cya Uganda. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko gukora internet muri iki gihe ubutegetsi bubikora bugamije gukorera mu mwijima, aho nta makuru yigenga kandi birimo kuba aba agera kuri rubanda uretse ayagenzuwe na leta aca mu bitangazamakuru byayo. Mu matora yo kuwa kane perezida wa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda maze imyaka 40 ayobora Uganda azaba kandi ahatanye n'abanyapolitike barangajwe imbere na Robert Kyagulanyi Ssentamu wamemaye nka Bobi Wine mu njyana pop, abazaba bahatana ku nshuro ya kabiri muri iki gihugu cya Uganda nk'uko amakuru atugera komeza kugenda abishimangira. Hanyuma mbere gato ko tujya kuri nkuru, reka nce kuri inkuru nihuse cyane mbabwire ko hari amakuru avuga yuko Uburundi bwohereje i Kalemi andi mato yuzuye abasirikare. Igisirikare cy'Urundi ejo kuwa mbere tariki ya 13 Mutarama bwohereje andi mato abiri yuzuye abasirikare mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Makuru akavuga ko mu masaha y'igitondo nibwo ayo mato yageze ku cyambo cya Kalemi aturutse Bujumbura nk'uko umunyamakuru Steve Wembe abivuga. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize Uburundi bwongeye kandi kohereza ingabo zabwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bwari bwacyuye igice kinini cyabwo nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC 23 zigaruriye umujyi wa Uvira. Umwe mu basirikare kandi mu Burundi aheruka kubwira ikinyamakuru SOS Media Burundi ko igikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyabanjirijwe n'icyiciro cyo gusubiza muri kiriya gihugu abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari bahungiye mu Burundi ubwo mama ya gatatu kandi yafataga Uvira. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye Burundi Reverend Kuriya aheruka kandi kubwira abanyamakuru ko gucyura ingabo byari byabaye mu gisa wo gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare cyangwa se bwa gipolisi, mbere yo gushimangira ko Uburundi bakomeje kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare. Yunzemo ati muri Kongo ni nk'iwacu, ati mu rugo tujyayo igihe dushakiye. Bivugwa ko kuri ubu intego nyamukuru Uburundi kandi bufite ari ukongerera imbaraga batayo ebyiri z'ingabo zabwo zari zarasigaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe kandi igitutu cya gisirikare cya mama ya gatatu gikomeje kugenda kiyongera. Makuru kandi avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukubira ko Kalemi yafatwa, dore ko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye cyane mu ntara ya Tanganyika. Ikaze kuri amakuru rero yacu mu buryo burambuye. Hanyuma reka duhere mu gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa, makuru aturukayo, makuru ababaje cyane. Muri iki gihugu cy'Ubufaransa biravuga yuko abahinzi bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane bitwaje imashini zihinga. Abagize amahuriro y'abahinzi mu Bufaransa bigabije imihanda mu mujyi wa Paris bitwaje imashini zihinga mu myigaragambyo yamagana amasezerano kandi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango wa Mercosur wo muri Amerika y'Amajyepfo. Imyigaragambyo yabaye kuwa 13 Mutarama 2026 aho aba bahinzi bagaragaza ko ayo masezerano azateza ihangana ritari ngombwa hagati y'abahinzi bo mu Burayi n'abo muri Amerika y'Amajyepfo. Polisi yo muri iki gihugu igaragaza ko abo bahinzi kandi bazanye imashini zihinga 350 bazizengurutsa kuri zimwe mu nyubako zikomeye cyane mu mujyi zirimo n'umunara uzwi nka Tour Eiffel ndetse na Arc de Triomphe n'ahandi. Ibihugu byinshi cyane bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi byamaze kwemeza amasezerano, aho hari hasigaye kandi Ubufaransa n'ibindi bihugu bike, ariko Ubufaransa bukaba aribwo buhanzwe amaso cyane nk'igihugu gitanga umusaruro mwinshi cyane uva mu buhinzi. Amasezerano Mercosur ahuza ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo nka Argentine, Paraguay, Uruguay, Brazil n'ibindi agamije koroshya ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu, na EU European Union yiyemeje kandi kuyagiramo uruhare kugira ngo ubucuruzi bw'impande zombi kandi haba mu buhinzi n'ibindi bworoshye.
imisoro igabanywe, ibigo by'ubucuruzi kandi bikore neza. Icyakora abahinzi bo mu Bubiligi, Ubufaransa n'ibindi bihugu b'umuryango wa European Union ntibashaka ko ayo masezerano asinywa kubera ko batinya ko bizaha urwaho ibicuruzwa byo muri Amerika y'Amajyepfo bitujuje ubuziranenge kwinjira mu Burayi bikangiza isoko ryabo, kandi bo bubahiriza amabwiriza akakaye cyane nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ikaze kandi muri aya makuru ku nkuru ivuga kuri General Mubaraka Muganga wa RDF, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. General Mubaraka Muganga makuru akaba avuga yuko yakiriye ku meza abakinnyi ndetse n'abatoza b'ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga kuri wa mbere tariki ya 12 Mutarama 2023 yakiriye ku meza abakinnyi n'abatoza b'ikipe ya APR FC ku meza y'abofisiye kandi bakuru Kimihurura. Ni mu rwego kandi rwo gushimira APR FC ku nsinzi ikomeye yegukanye itsinze Rayon Sport ku mukino w'igikombe cya Super Coupe. Mu ijambo rye General Mubaraka Muganga yavuze ko uku gusangira kwateguwe hagamijwe gushimira APR FC ku mikinire myiza yabagejeje ku nsinzi ndetse no gukomeza kandi kubaka umwuka w'ubufatanye n'imbaraga mu ikipe mu mikino iri imbere. Yashishikarije abakinnyi gukomeza kandi uwo murongo mwiza wo gushyiraho intego zo kugera ku rwego rwo hejuru kurushaho kandi mu marushanwa ari imbere mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. General Mubaraka Muganga yagaragaje ko abakinnyi b'Abanyarwanda bari muri iyi kipe bafite ubushobozi bukomeye cyane n'umutima wo gutsinda. Basaba kandi gukomeza kuba icyitegererezo cyiza kuri bagenzi babo b'abanyamahanga bakinana mu gihugu cy'u Rwanda. Yanabagiriye kandi inama yo gukoresha neza ubunararibonye bwabo, kumvira no gushyira mu bikorwa inama z'abatoza, gukomeza kandi kwigirira icyizere mu bushobozi bwabo bwo kugera ku nsinzi. Hanyuma rero uyu muhango waranzwe kandi no gutanga ishimwe ku bakinnyi n'abakozi ba APR FC mu rwego rwo kubashimira akazi gakomeye bakoze n'ibyo bagezeho no kubishishikariza gukomeza kandi kuba indashyikirwa ndetse no guhorana umurava mu nshingano zabo. Igikorwa cyiza rwose umuntu yashima rwose cyakozwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda harimo CDS cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Somalia yasheshe amasezerano yose yari ifitanye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuri wa mbere ushize guverinoma ya Somalia yavuze ko isheshe amasezerano yose yagiranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, harimo amasezerano y'icyambu n'ubufatanye mu bya gisirikare. Shinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu guhangana guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Inama Minisitiri muri Somalia kandi yagize iti iki cyemezo gishingiye kuri raporo zizewe n'ibimenyetso bifatika bijyanye n'ibikorwa by'urwango bibangamira kandi ubusugire bw'igihugu, ubumwe bw'akarere, ubwigenge bwa politike bw'igihugu. Itangazo ryashyizwe ahagaragara ryagize riti iki cyemezo kireba kandi amasezerano yose n'ubufatanye bijyanye n'ibyambu bya Berbera, Bosaso ndetse na Kismayo. Amasezerano kandi ubufatanye mu by'umutekano ndetse n'ubwirinzi hagati y'ibihugu byombi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ntabwo yahise isubiza icyifuzo cy'ibinyamakuru by'Abongereza Reuters gisaba ibisobanuro. Iki gihugu kandi cyo mu ihembe rya Afurika cyatangiye kandi iperereza mu cyumweru gishize nyuma y'uko ihuriro riyobowe na Arabia Saudite muri Yemen ritangaje ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasohoye umuyobozi urwanya ubutegetsi muri Yemen imunyujije muri Somalia. Icyo gihe kandi Somalia yavuze ko niba ibyo birego bigaragaye ko ari ukuri byakwerekana kuvogera ubusugire bw'igihugu gukabije. Ihuriro riyobowe na Arabia Saudite muri Yemen ryashinje Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gufasha mu gusohora mu buryo bwa magendu umuyobozi urwanya ubutegetsi nyuma yo kwirukanwa muri Kanama mu kanama k'umukuru w'igihugu cya Yemen, ndetse agashingwa kandi ibyaha by'ubuhemu bugambanye. Umuvugizi w'ihuriro kandi yavuze ko uwitwa Aideros Al-Zubaydi ukuriye akanama k'inzibacyuho ko mu majyepfo gashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yahunze ava Aden muri Yemen ku mugoroba wo kuwa kabiri ushize n'ubwato yerekeza muri Somaliland. Umuvugizi yongeyeho ko nyuma kandi yajyanywe mu ndege y'imizigo yerekeza Abu Dhabi anyuze i Mogadisho aherekejwe n'abapolisi ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma tuvuye kuri iyi nkuru turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba yarakiriye Ambasaderi Eric Nidro urangije inshingano ze. Perezida Kagame yakiriye muri Village Urugwiro Ambasaderi w'Amerika mu Rwanda Eric Nidro amusezeraho kuko arangije inshingano ze. Ambasaderi Eric Nidro yemejwe nka Ambasaderi w'Amerika mu Rwanda muri Kanama 2022 na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika Donald Joe Biden.
uyu mudiplomate yari inshingano zo guhagararira Amerika mu Rwanda muri Kanama ya gatatu. Ridro yakunze kandi kugaragara kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko yasuye bimwe mu bice nyaburanga by'u Rwanda kandi yabyishimiye by'akarusho akandika mu Kinyarwanda. Amerika ifatanya n'u Rwanda mu nzego zitandukanye nk'ubuvuzi, imibereho myiza y'abaturage, uburezi, igisirikare n'ibindi. Nk'urugero, ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 u Rwanda na Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima afite agaciro ka miliyoni 220 z'amadolari Amerika, akubiyemo intego yo gushyigikira urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Raporo y'ibikorwa byo muri 2024 kandi urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ishoramari ryagera kuri miliyoni 441 n'ibihumbi 300 by'amadolari Amerika yashowe mu mishinga 31 itandukanye. Ubucuruzi bw'ibicuruzwa na serivisi hagati y'u Rwanda na Amerika muri 2024 kandi bwari bufite agaciro ka miliyoni 368 n'ibihumbi 900 by'amadolari Amerika. Ibicuruzwa byarekanyijwe n'impande zombi kandi bifite agaciro ka miliyoni 74 n'ibihumbi 900 by'amadolari Amerika n'agaciro ka serivisi ka miliyoni 194 z'amadolari Amerika. Eric Nedro n'umwe mu badiplomate bakuru ba Amerika yamaze igihe ari charge d'affaires w'agateganyo muri ambasade ya Amerika muri Kenya guhera muri Mutarama 2020 kandi yatangiye inshingano muri Kenya muri 2017 nk'umunyamabanga mujyanama mu bya politike. Mbere yaho yakoze inshingano kandi muri ambasade y'i Manila muri Philippines, anaba kandi umujyanama wungirije mu bya politike muri ambasade ya Bangkok muri Thailand. Mu mpera z'Ukuboza 2025 Trump yatangaje ko yahamagaye ambasade 29 muri Afurika na Eric Nedro mu Rwanda yari mu bahamagajwe. Ni icyemezo cyafashwe mu buryo kandi bwo kugendera muri gahunda nshya ya Amerika mu bijyana na diplomasi. Bamwe mu bayobozi ba Minister y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko abayobozi ba ambasade ari 29 kandi babwiye ko imirimo yabo izarangira muri Mutarama 2026 uko icyo gihe byagiye bigarukwaho. Hanyuma duce muri Korea y'Epfo, turamakuru ahavugwa muri Korea y'Epfo. Makuru aturukayo aravuga yuko uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu yitwa Yoon Suk Yeol wayoboye Korea y'Epfo yasabiwe igihano cyo kwicwa. Abashinjacyaha bo muri Korea y'Epfo basabye ko wahoze ari perezida w'iki gihugu yitwa Yoon Suk Yeol ahanishwa igihano cy'urupfu, bamushinja kuba yarashyize igihugu mu bibazo bikomeye cyane ubwo hatangazwaga ibihe bidasanzwe bikangwa n'inteko ishinga amategeko ndetse iza no gutora isaba ko yeguzwa mu Ukuboza 2024. Icyemezo cyakurikiye iburanisha ryamaze amasaha 11 ryatangiye ku wa kabiri tariki ya 13 Mutarama 2026 nibwo ryaje kuba rirangira. Yoon akurikiranyweho ibyaha birimo rero gushaka guhirika ubutegetsi, gukoresha nabi ububasha ahabwa n'amategeko n'ibindi byaha bifitanye isano no gutangaza ko igihugu kiri mu bihe by'intambara. Igitangazamakuru RFI Radio France Internationale cyo mu Faransa cyanditse ko abashinjacyaha bavuze ko Yoon yari yacuze umugambi wo kugundira ubutegetsi ngo ategeke igihe kirekire mu buryo bw'igitugu muri iki gihugu cya Korea y'Epfo. Bwanavuze kandi ko nta kwicuza yigeze agaragaza kandi ko ibikorwa bye kandi byashyize mu kaga itegeko nshinga rya Korea y'Epfo n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi. Bagize bati bagizweho ingaruka cyane n'ibyo yakoze n'abaturage b'iki gihugu, nta mpamvu n'imwe rero ishobora koroshya igihano cye. Ati bityo rero agomba kandi guhanishwa igihano gikomeye. Abashinjacyaha kandi banasabye ko uhoze ari minisitiri w'ingabo Kim Yong Hyun ukurikiranywe muri dosiye imwe na Yoon ahanishwa igifungo cya burundu. Kim ni umwe mu bantu kandi 8 baregwa kuba baragize uruhare rukomeye cyane muri uwo mugambi wo gushyiraho itegeko ry'ibihe bidasanzwe. Yoon yateje ikibazo gikomeye cyane cya politiki ya Korea y'Epfo ubwo ku itariki ya 3 Ukuboza 2024 yatangazaga ibihe bidasanzwe byo kuba ubutegetsi bugiye kandi mu maboko ya gisirikare byamaze kandi amasaha agera kuri 6. Muri ibyo bihe bidasanzwe hagombaga kandi gutabwa muri yombi bamwe mu bayobozi bakomeye cyane harimo na bamwe mu bagize inteko avuga ko barwanya igihugu, harimo no gukorana na Korea ya ruguru. Icyakora uwo mugambi ntiwageze ku ntego, biza kandi no gutuma ajyanwa imbere y'ubutabera muri Mutarama 2025 ahita kandi aha umuntu wa mbere wayoboye Korea y'Epfo ufunzwe. Ku rundi ruhande itsinda rimwunganira mu mategeko kandi ryagerageje kandi kumushinjura ariko biranga biba iby'ubusa. Mu gihe Yoon yaba hamwe n'ibyo byaha yaba abaye perezida wa Korea ya gatatu wa gatatu wa Korea y'Epfo ahamijwe ibyaha birimo guhirika ubutegetsi nyuma y'abayobozi babiri b'abasirikare bahamijwe ibyaha by'ihirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1979. Nubwo abashinjacyaha kandi basabye igihano cy'urupfu, biragoye ko cyashyirwa mu bikorwa kuko Korea y'Epfo imaze igihe kinini cyane idashyira mu bikorwa igihano cy'urupfu kuva mu mwaka w'1997. Yoon kandi aracyakurikiranweho ikindi cyaha cyo kubangamira ubutabera, aho abashinjacyaha kandi bamusabira igifungo cy'imyaka 10. Icyemezo kikaba kandi giteganyijwe gusomwa kwa gatanu utaha. Ni muri Korea y'Epfo.
no mu yandi makuru uwitwa Corneille Nangaa ubu turaryama tugasinzira AFC M23 nyuma y'umwaka iyoboye Goma. Muzo bikorwa ihuriro ryirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa yatangaje ko nyuma y'umwaka bigaruriye umujyi wa Goma ubwicanyi bwaharangwaga bwacitse ndetse abahatuye baryama bagasinzira. Corneille Nangaa yabigarutseho ku wa 12 Mutarama 2026 mu nama yahurije hamwe abantu b'ingeri zitandukanye bavuye mu bice bya Rubero, Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rucuru n'abo muri Kivu y'Amajyepfo. Hari hashize umwaka uyu mujyi uvuye mu nzara z'abicanyi kuri ubukane kubw'ineza Imana kubwo kubw'itange bw'ingabo zacu ariko cyane cyane kubw'uruhare rwa buri wese. Ubu turaryama tugasinzira ibyitwaga amabandi 40 ntibikiharangwa ukundi. Ubwicanyi butagira iherezo, ati kurasa abantu ibyo byose byabaye amateka. Yashimiye inzego z'umutekano zashikamye zikarinda abantu n'ibyabo n'ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bwasahuye ibintu byinshi cyane muri uyu mujyi. Ati imishahara yacu Kinshasa yarayihagaritse, amabanki barayafunze, ubwizigame bwacu kandi bwaribwe. Ati bakomeje kandi kwiba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, byose ati barabidufungiye. Amashanyarazi itumanaho ariko twaberetse ko turi abaturage bazi kwishakamo ibisubizo, biyemeje kandi guharanira impinduka kugeza igezweho. Mama ko ya gatatu yafashe Goma mpera za Mutarama ko ya 5 kuva icyo gihe kandi igenzura uyu mujyi hamwe na Bukavu niyo muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba babwira ko urundi mirwano irakomeje hagati y'ama 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, ni ukuvuga FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Mu bice bya Masisi mu minsi itambutse ihuriro ry'ingabo za leta rimaze iminsi ryifashisha drone mu kugaba ibitero bitandukanye ku baturage mu bice bya Masisi ndetse ari mu bice bya Zaminembwe. Nkuko nagenda niwe bigarukaho ku munsi w'ejo bundi MLDP twirwana ivuga ati ingabo z'u nazo zongeye zagarutse, ati kandi zikomeje gukora ibikorwa bitandukanye by'iterabwoba kwica abaturage. Ati kugaba ibitero bya hato na hato, ati ariko mama 23 ati nayo iryamye amajanja isa n'isaha kandi ishobora kuba yakongera kwisubiza umujyi wa Uvira nubwo byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bava muri amujyi, ariko nayo yari yavuze ati twuvamo ntacyo bidutwaye. Ariko mu gihe ingabo z'ihuriro rya leta zakongera kugaruka muri umujyi zikaza kwica abaturage mu buryo bubabaje, natwe nta kabuza tuzongera tugaruke tuze gutabara abaturage. Hagati aho mama ko ya gatatu isaba leta y'u Burundi ko yafungura umupaka impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi bakabataha, cyane ko bakomeje gupfira mu buhunzi ari benshi cyane kubera imibereho mibi cyane, inzara, umwanda n'ibindi byinshi.